Njyewe Ngirente Eduard ndahirira u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ndagusuhuje nitwa Itangishaka Emmanuel muhaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Abayobozi uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi tugiye kukubwira amateka ya Dr. Eduard Ngirente. Ni urugendo tugiye gutangirana rwo kumenya amateka y'abayobozi bakuru ba leta. Dr. Ngirente Ministiri w'intebe wa 11 w'u Rwanda. Kuva rwabona ubwigenge yavutse ku itariki ya 22 Gashyantare 1973. Avukira ahitwa Mpirimana Mutovu mu kagari ka Mpirima mu murenge wa Coko ho mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru. Dr. Ngirente w'imyaka 51 y'amavuko yabyawe na Atanaze Ngirumatse ndetse na Mukankwavu Constance. Ubwo yaganiraga na RPA nyuma yuko umuhungu we agizwe Minisitiri w'intebe Bwana Ngirumatse yavuze ko yareze umuhungu we neza. Akiri umwana rwose yabyirutse neza ari umuhanga kwiga kurikira amasomo. Kabwira mwana wanjye kurikira amasomo nta kindi. Umenye ibyo wiga, umenye ibyo nagutumye. Uhaha ibyo nagutumye ntuzabihahira mu rugo rwanjye. Ni umwana wanjye Ngirente Eduard, umuhungu wanjye rwose. Nabyaranye na nyina Mukankwavu Constance. Niwe mugore wanjye nashatse wa mbere nawe ndashaka. Dr. Ngirente yakuze kimwe n'abandi bana bose b'u Rwanda bo mu myaka y'1970 ariko ababyeyi be bamuha hafi maze agana ishuri nawe riramukundira kuko yize amashuri menshi kugeza ageze ku mpamyabumenyi y'ikirenga ya PhD. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Rwaye. Ayisumbuye ayiga muri Groupe Scolaire de la Sahe iri mu karere ka Gicumbi. Nyuma yo gusoza amashuri yisumbuye, Ngirente yakomeje muri kaminuza nkuru y'u Rwanda aho kura impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'ubukungu. Niyahagarikiye ahangaha kuko yakomeje mu zindi kaminuza zikomeye zo ku isi. Ngirente yakomeje ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se Masters degree. Ayikomereza mu Bubiligi ahakura impamyabumenyi mu bijyanye n'ubukungu. Financial Risk Management. Indi mu bijyanye n'ubukungu bushingiye ku buhinzi, Agriculture Economics. Yakuye muri kaminuza Gatolika ya Loeviane ho mu Bubiligi. Iyi kaminuza ni nayo yakomerejemo ibijyanye n'ubukungu ahakura impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu by'ubukungu. Aya masomo Dr. Ngirente yize yatumye akora imirimo myinshi mbere yo kugirwa Minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Imwe muri iyo mirimo irimo nko kuba umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda UNR, kuyobora ishami ry'ubukungu n'ubuhinzi muri UNR, kuyobora imishinga inyuranye, gukora muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi Minecofine aho yayoboye ishami ry'ubushakashatsi n'Igenamigambi ry'iterambere ry'igihugu. Uretse ibi kandi yanabaye umujyanama wa Minisitiri mu by'ubukungu na Minisitiri w'Imari w'Igenamigambi. Inshingano yakoze kugeza muri 2011. Dr. Ngirente yavuye muri Minecofine yerekeza muri Banki y'Isi. Ikigo yakozemo imyaka 6 kuko yahavuye muri 2017 ubwo yagarukaga mu Rwanda ngo abe Minisitiri w'Intebe. Mu myaka 6 yamaze muri Banki y'Isi, Dr. Ngirente yakoze imirimo irimo kuba umujyanama w'umuyobozi mukuru wa Banki y'Isi i Washington DC ho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuba umujyanama mukuru mu by'ubukungu. Mu buyobozi bukuru bwa Banki y'Isi uhagarariye ibihugu 22 birimo n'u Rwanda. Ni akazi yakoze kugeza ubwo muri 2017. Tariki ya 30 Kanama Perezida wa Repubulika wari umaze iminsi 13 gusa arahiriye kongera kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 7 yagize Dr. Eduard Ngirente Ministiri w'intebe w'u Rwanda ndetse anarahirira izo nshingano. Icyo gihe Dr. Eduard Ngirente mu matwi ya benshi yabaye nk'utunguranye kuko hari n'abanyamakuru benshi batebyaga bakavuga ko ngo bashatse ifoto ye bakayibura. Nyuma yo guhererekanya ububasha na mugenzi we yari asimbuye Anastase Murekezi, ku itariki ya 24 Nyakanga 2017 yahise atangira inshingano zo kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe. Ni inshingano yakoze mu myaka 7 kugeza iyi manda ya 2017-2024 igeze ku musozo. Serivisi yahaye u Rwanda muri uyu mwanya wa Minisitiri w'Intebe yashimwe n'abanyarwanda kuva ku wamuhaye inshingano ari we Perezida wa Repubulika, ndetse anabigarukaho ubwo yiyamamarizaga mu karere ka Gakenke tariki ya 11 Nyakanga 2024 kuko yaciye amarenga yo kuzakomezanya na Dr. Eduard Ngirente mu gihe yaba atowe. Ibyo byashimangiye ku mugoroba wa tariki ya 13 Kanama 2024 ubwo amakuru yajyaga hanze ko Perezida Kagame yagize Dr. Eduard Ngirente Ministiri w'Intebe w'u Rwanda. Dr. Ngirente watangiye kuyobora guverinoma nka Minisitiri w'Intebe mu mwaka wa 2017 ni Minisitiri w'Intebe wa 11 u Rwanda rugize kuva mu 1961. Abamubanjirije ni Eduard Kayibanda,
Sylvestre Nsanzimana, Dismas Sengiyaremye, Agata Uwiringiyimana, Jean Kambanda, Faustin Twagiramungu, Celestine Rwigema, Bernard Makuza, Dr Pierre Damien Habumuremyi ndetse na Anastase Murekezi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga na minisitiri w'intebe buri kwezi buri umwe agenerwa umushahara wa miliyoni 4,366,156 by'amafaranga y'u Rwanda nk'uko biri mu iteka rya perezida nomero 004/01 ryo kuwa 16 z'ukwezi kwa 2017 bigenerwa abanyapolitike bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Indi mishahara y'abayobozi bakuru harimo na perezida wa repubulika ugenerwa umushahara wa miliyoni 6,102,756 buri kwezi. By'umwihariko uretse umushahara, perezida wa repubulika agenerwa inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose byishyurwa na leta, amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta ndetse n'uburyo bw'itumanaho rigezweho. Perezida kandi ahabwa amafaranga akoreshwa mu rugo angana na miliyoni 6,500,000 buri kwezi, amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta, uburinzi buhoraho haba mu kazi ndetse no mu rugo ndetse n'ahandi hose. Nitwa Itangishaka Emmanuel, ikomeza udukurikire umenye amateka y'abayobozi bo mu nzego nkuru za leta. Uruhererekane rw'ibiganiro tugiye kuzajya tubagezaho. Ndabashimiye, mugira amahoro.